ta' nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu u ġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rrid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kont qed ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu naw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. M'għandix mużallum xejn, m'għandix abtindoq u daq tiġi għax ġiet toqgħod tisma' l-isbuħja tal-pjanu u n-noti. Għax ma stax nifhem kif qabad dan. U telaq li hekk f'daqqa. U kuljum qed nara kif ħanagħmel biex intaffi u nbiddel din il-muża kera li għandi, Wara, qed inġib il-kodba miegħi. Ħantaffi ftit minn da dwejjaq u naqra ktib magħkom. Min se jalaq sninu? Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min se jalaq sninu dan ix-xahar? Mark jalaq sena f'Jannar. Mhux se ntuh bħala regal. Nixtulu trakk, trakk taż-żgħar. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Emma talaq sentejn fi frar. Mhux se ntuha bħala regal. Nixtula robot taż-żgħar. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Karl jalaq 3 snin f'Marzu. Mhux se ntuh bħala regal. Nixtulu ors ta' tfal. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. U issa min jalaq sninu dan ix-xahar? Amy talaq 4 snin f'April. Mhux se ntuha bħala regal. Nixtula ħabel taż-żgħar. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Nina talaq 5 snin f'Mejju. Se ntuha bħala regal. Nixtula karozza, karozza ta' tfal. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Rita talaq 6 snin f'Ġunju. X'se ntuha bħala regal? Nixtula pupa taż-żgħar. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Tony jalaq 7 snin f'Lulju. X'se ntuh bħala regal? Nixtulu ballun taż-żgħar. Go! Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Bella talaq 8 snin f'Awwissu. Mhux se ntuha bħala regal. Nixtula prem ta' tfal. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Jan jalaq 9 snin f'Settembru. Mhux se ntuh bħala regal. Nixtulu mutur, vum vum vum, mutur ta' tfal. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Lino jalaq 10 snin f'Ottubru. Mhux se ntuh bħala regal. Nixtulu mejda tal-biljard. Biljard taż-żgħar. Darba f'xahar in-nanna Mar tmur il-belt man-nannu Karm. Min jalaq sninu dan ix-xahar? Liza talaq 11 sena f'Novembru. Mhux se ntuha bħala regal. Nixtula libsa miż-żgħar. U x'jiġri fl-aħħar ta' kull sena? Darba f'sena
Mark, Emma, Carl, Amy, Nina, Rita, Tony, Bella, Jan, Lina u Liza imorru l-belt ma' Zja Manan. Mela, min jalaq sninu dan ix-xar? In-nanna Maru u nannu Karmi għalu sinu f'Diċembru. U sentu għam pala regal. Namlu l-om festin. Festin mill-gbar. Awguri! Il-laħwa imnalla kien dal-ktib għax vera biddili l-burdata. Issa jkolli ġurnata tajba.